Karbi Anglong laban West Karbi Anglong ang kang pragjam arong rupalong mesen pen rongker karklidun. Dokboka police station ki parlo ang kang thedong hawar pen 9mm a pistol magazine lapen amukereng kilong. Bukajan police station ki parlo ang kang Sukhanjan along humpho kulat make it open injured hang. Dongka muka marong spialong tono bia kumlin karcho. Karbi prime time along penili wirban krupi non beer tang non pen arjek tha. Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong ang kang along Karbi Anglong Autonomous Council pen arkoni phai phorni Karbi rongker karkli arnipu ke pathik pon tang atengsi pregjam arong robalong rongker karkli duna birta pherang kya tumpen kartis sa hemalong birta nang pali. Tikilangjun chakrabe arong alongta mesen pen rongker karkli dun kedam tang aning kanan son thak thak si pining kan le thota mesen pen rongker karkli dun chakrabe arong asar phumen be rong hangasar diuri pherangki lapen mikarasar doanta chitongsi ningkane sekar chumate sekar clean samjen pen pachon pon sekar cli ke mesanang thek longsi ningarong chipirinti rong isi lapen nang chitong naratum doan pen chodet jundar phi arigang sama polote rong si ning chiparong ang thek lun kana marinta pado ponji busi bibison be pen pachini. Bukajan Town Committee election of Ward number 7 along BJP song pen kachitoy dun sondor ingtia parman arkoni phai pli arni kang sama por pen Bukajan Town Committee ang kang kedo rinthi thelong vote ke hanga mai ke padupor na berda pherang anante rang pen berda na pali labangso vote ke hanga mai long Karbi Anglong Autonomous Council Speaker long kitimu EM Jagat Singing T Borjan Constituency VDC Chairman Chris Rongphar Block Bondol Secretary Lokhiram Rongpi BJP asong long Klembang Photum Hunaram Singh Nar Baburam Bey Sanjay Giri BJP Mazdoor Morcha Secretary Krishna Bhattarai abarin Borjan Constituency VDC Chairman atum Philip Teron lapen babuing ti atum pen chenglong pinan BJP asong long Klembang Pubang Hiadum Chetongdun Dokmoka police station ke par angkang thedong along police atung pen 9mm pistol ibong magazine ehom lapen amukereng mukep arkoni phai pli arni kilong pona birta dokmoka rong sapi pen katni salong pherang ke pen birta nang pali Kirantang suri hini trainer kep anikan majijonga chikloni pha ingora pho arni difu police atung pen kinep kang nang pontang abang phu inut dong hap angkang thedong along kedu samsing ingtia support ranjit ingti po bang phu kirantang suri hini trainer kep anikan majijonga chikloni pha ingora hini arni MLA Klengdun Intia PSO Ranjit Talukdar Ardeng pen bang sop pistol nang husi amithang arong thedong along patudam joylo bang sop uthak difu police atum pen kidamtang suri hini rakhenar ke manikan matijawni pha ingkora pho arni alang phan net ingnang dampen difu hemkang samalong bengsi under section 379 a case pabon ponlo bonta karjopater tok bompen alam long si arkoni phai pli ari dokmoka OCJS khubung lapen area sanghot numpenan parta thedong hawar ke du VDP tu bench rapen kiri kakuruk adamsi bangsu ke patu joy a pistol long ponlo namalom sapor phan bir tamul te paniksina Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. A Turkimi Academy, Diffu.
Affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Karbi alang Teso alang kecu ajam tu Tarmit aduk Telua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Piputat Birtalang, Wangtulo. Bukujan Police Station ki Parlang Kang Sukhanjan Forest Office at Mati National Highway 39 at the Warpi Adungalong, Arkoni Pai Pli Ajo, Jerlo Porpai Grenia Pormalong, Hum Pokulat, Hemmi ki Chupen, Kang Zirtang Birda Perangi Anantirang Pen, Katin Sosa Hemalong, Birtanang Pali. Birta kilong Lunatenki, Men Ajo Jerlo Porpai Grenia Pormalong, Ihumakulat along Pen, Miki Turvura Jong. Ang ton pen Ayurvedic kulat, Cycle kulat, Hotel pen Ration kulat pen, Home po kulat, Mechu si Ingzir Tanglo. Adungaray kido pen Fire Brigade pan Birta PC, Adimalong an palidunlo. Sita Fire Brigade kilya pohul anki, Megicho, Tang Tweranlo. Laso jok kulat arlu kido hormu, ison nata pajok dunan edat lupusi, kulat ahem po pen pachuni. Kulat ahem pula pen rata pen kering jia tengke, kumatnya bang pu aning kilang no tumsi, miki kata hai puta kitin pen ning jerinti. Api bogojan polis atumta adiman palidunsi langdunlo. West Karbi ang long dongka muka marong sepi, tuwar kok pli kachitokalong arkoni pai kethomarni ada porpai ner keb rachitim aporpen, thongnok biya kumlina pan man peng pen karcho sai kideng birta, perang Kelvin terang pen birta nang pali. Thongnok be akumlina pan karcho mai, Sikarani tipi pensi jalin ponlo. Labang swaja meglang nang kiliji dongkamukam town committee kilikalong BJP song pen kachitoidun sarlong ki be jitu terang rensing timung lepet pen anabang phobang pietum chetong dun. Bang sosai kideng ilake chiklo jon choka prang suri hira krenar ke paningkan Sikarani tipi apan phusarpo thongnok be pen nang archunang jipu kithan ateng pen bang swanikan suri hira kresir kep ar koi phai kithom ani Kardom kardi lapen karchosai dengpon lo pusalang lihin pen pachini. Karchosai kideng kicheng si lo ason si ke bang janing kanan sitame. Karchosai pado ponji bata pachini tu. Rong pen la hem kan thir lo kachilang damohu nyakong orang kachulang kiklen mi pan su dam si bang la iku thong sarpu nok sarpu bang no asupu nang nupam nang talong nengi nang archu nang isi nang kulo na non la Januari tadi ke kompini terus putih baran ni asuan isi nang talong nengi kulo na sikum kadu tadi dak non ke doa na bangki sarki sarpu tu cuma sai pensi itu masuk api masuk banta bohong orang pong arah kanang pen tuming samjin ning hiji pun situm cingua cingcia pensi tidak bajir lo itu tahu nanti jangan nggak orang kan kasih melihin pen itu jitu tekan susu han sufi nang jakong nang pinpo orang nang hidung po puno tapi itu Karbi hai itu hidup kelak dupik tapi han sisi ni panar tu nute si kiding nang preman sedang itu bang masih yang kita pegang ini pan mangke as sinang cekam der ipu bang thono pi bicho nong jir sarpo bang nang cethan pen ini dong karjong cebang masih ser hengkan thilong nang cethan masih ipan tanang arsu ni Januari 3 tarik ni buajar he masih ni tumta so sutumpan cethan lo ku thong bicho nong jir sarpo pan arsu ni laan arni ke tum pindeng sempot pen asise paklar nang ji kusi itu jo la
rak pen so sukun pen ipo hantak pindeng sumpop pen peke nang si pujot leko Dokmoka Police Station Keeper Angkang nongka chathang klong paklong kamalang sunalong arkoni phai pli arni inut ariso Raizul Haq langki jangpen apran ke dama birta phenangki Rustom tok biben birta nang pali Nagaon District Rupahi Police Station ang Kagido Raizul Haq Arkoini Phai Pri Arni Analopor Phai Krihini Rajatim Apor Malop Langsun nang Kilangpen Kaching Kojok Langjang Chok Langjang Chok Ariso Kititang Arpum Konta Krihini An Rida Pita Longpon Pelang Nonamat Kilong Japan Dokmoka Police Atumpen Saideng Pon Bom Lupusi Birta Rip Dunlong Nagaon District Ataison lora আহিছিলে কি খাবলে এই দৰপৰা এই বিলুৰে নামৰ হিপিটো খাইটো তাৰপিছত এজন মানুহ পানী দ্বাৰা পিছতে পৰি গ'ল কি নাম আছে কোনো ৰিয়াজুল হক কিমান বয়স হ'ব বয়স 18 বছৰ ঘৰ কোন জেগা দক্ষিণ ঘৰ নগাঁও না আনকিলতো যোগাযোগ কৰিছোঁ যোৱাকালি পৰাই কৰি আছোঁ যোৱাকালি ৰাতিপুৱাই কৰি আছোঁ যোগাযোগ কিন্তু আজি এই উদ্ধাৰকাৰী দল আজি আহোঁতে মানে 4টামান বজাত পাইছেগৈ ঘটনাস্থলী পাইছে ইমান সময় আমি বহি আছিলোঁ থানাৰ সন্মুখত আৰু থানাৰ মানুহবিলাকে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে কিন্তু উদ্ধাৰকাৰী দল আহোঁতে 4টামান বজাই দিলে তো এতিয়ালৈকেতো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই নাই এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই কি বুলি চলাই আছে কি বুলি কৈছে আপোনালোকক খালি মৰ্ণিঙত আকৌ চেষ্টা কৰিব সিহঁতে পোৱা মতেতো মানে এইটো উদ্ধাৰ অসম্ভৱেই বুলি কৈ আছে যে উঠাব নোৱাৰে এনেকুৱা মানে ডেঞ্জাৰ জেগাত পৰিছে তেতিয়াহ'লে চেষ্টা কৰিব আমি আশাবাদী যে আমাৰ হেৰি কমচে কম ডেডবডিসকলেও আমি যাতে পাই পেলাই আমি সান্তনা ল'ব পাৰোঁ ল'ৰাজনৰ কি নাম আছিলে ৰিয়াজুল হক আছে ৰিয়াজুল হক না বয়স কিমান আছে বয়স 18 বছৰ Karbi Prime Time Birta Bangela Pans Kangtan Poniglo Dumi Thakmi Kurwang Thu